morning year 4. Ai fo tau sang fane tatu sai nisi fo le o fai le la la fo tatu safety guideline mua la valu mtua mua la ia so o le fe tatu a si tau mas po la fo tatu safety guideline o le ha la le le tau ana tatu lima ba fango le lima le paipa wa le uma lo mai ina sa rola ia tau la fana no peo tato lima ma saula ia nini de melo sanitizer tato lima ave essa e mo siama bacteria germs le itonu ia ale matata tole sona asanga melo tato le sona la nei o sainisi o tato au tumo lo tato ala fo lua o la lolangi Mona talatu, world and beyond. Tato topic la le runga I la papa. Le fa pe mai. Foliga, faalenatura, ma Suiga. Foliga, faalenatura, ma Suiga. E le fa mata o le hase winga le upule foliga faalenatura. Ma sona winga. Ia te oia ia. Ma fa fa fesa e fa lo mo le upule. Se fa lo mo moi le pe se fa lo tau sanga te ali 3 pe sa to fe le 3 le upula la upula sa to fa ngai na le 3 le upula swinga fa natu po falling fa natu po me natu ole le fa me ba ngai mo tv me fa ile atua sao sa ola me la nan fa ye ele atua e mo men fere atua ia tira I fafo le fala tira ma to ba ngai I fafo tira fafo to fale tira fafo tira pe o anime o mfene I lo atua I fafo to fale amatoa si tau mai na ia ta vale o manisime la au pasau sa le sime a voltele ia ba ngai la voltele o manisime o fale Amasi maunga. Okay, la bala lima la le lima la le. O fela o meneta o foliga faalenatura. O fea. Te o meina toula ua mea o meneta o mea po o foliga faalenatura. Pe o mena fa ile atua mo sis fa ngofi. O le maunga la au. Foliga na faalenatura. E mo ia ai tatou wola tatou tilo lai tatou tonu unga o pe fa meta tonu unga o te mo fa palangi fa tonu no o le masani anto faia o le learning outcome le tatou learning outcome la le no inga tonu unga o fa pe mai tatou fa matala foliga faalenatura o tatou no longa e malea e mfaina efa matala mai foliga faalenatura no o to le una tu te ai okay the second one tatou fausa faatusa e faali mai ai le ngā oioinga ale vai I si o mianga ese o e lua la kako learning outcome po kako taunu unga tatou ngā lua le asol nei o lo au le sa idi ia foliga faalenatura le nuu na te ie le tou nuu lua o tatou ole e fausa faatusa e faali mai ngā ioiga le vai I si o mianga ese okay la tuula le mo tatou le outcome lea fai tatu tiro e na wero mai se fai tau faatasi mai la ma ia taunu unga o onga tatou faamatala foliga faalenatura o tatou nuu lua tatou fausa faatusa e faailoa mai ai le ngā oioiga a le vai I si o mianga ese ma wala no minga ia o me fratato le songa nei faile asol nei o me o tatau ona mafai ona e faatinoina
Ua mau mai. Whai un tatou whaatinoina, whai na whaamatala, tau whai una whau. Those are the key words. Explain and construct or make a model. A tatou te mara I Foliga la nei, te mai nisi nei o ata. E whaero mai a tatou number 1 ne. Whaamatala Foliga. E te mara nisi la nei o Foliga, whaina mo mai ato tatou Foliga nei. Foliga faalenatura. Lea. Ia la tu'ulunga I o, la whaamatala mai o a Foliga na. La mina te vai. La matawhanga. Oina whaira matawhanga. Sa Foliga la faalenatura matawhanga. Mi o Foliga faalenatura, whain whape, e sa lawa mena faalenatura. Io le se tatou Foliga faalenatura lea. Se whaamatala mai. Oiro mai le ata lea. O la au. Ma le vai a lea. A le fall lea. Na whais tangata mea ia. Whaangola te whaamate e te tauina la mea o Foliga faalenatura. Natural features. Okay? Tu whalai. Ia. O reis. Whetsa o re kere kako wakare. Ala si atararea. Se I whai mera se vai ngau I vai. O ha mea mwhene vai mai I Foliga faalenatura. O rea. Vai tafe. O la au. Lau ele. O le mana fo o le Foliga faalenatura. Ento se tau Foliga faalenatura whapena. E mo se vai tafe tono. Ia na. Aru tilo mo whaftai. Wa hini me faalenatura o iai. Ia. O la I. Pali sino la tasi le pete ia. Te tutu sa e fo. Ia. E vai. Foliga faalenatura mani. Lo mo mai tono Samoa. Io Foliga nei whaina e tiro e me mata e me whapea. Thank you, Jesus. Thank you, God, for all these physical features, all these natural features. Le mau e tono whea. Look. Mau ve tono Samoa la. E mo. Cool. True. So, mana ira sa roida oira I. And then other natural features down here. So, let's have a look at it. They are not natural features, okay? But we may say more changes or swinga, okay? Not just the natural features, but or swinga for inofuanga. Okay, let's have a look at this one. See if you can guess this. It's mana leata lea. Se fai la po e lo me leata lea. O tau mata mo leata lea. Se vai mo leata lea. O swinga po changes o tato e. E fo no fuanga le fea. Fe te mata o no fuanga le. O I tato National Hospital. Tato fale mai. So ama sora whatever. O si de mata sanga. Se lau tau sanga. O I fale mai le. Le la wasu ia mai fea. Fale mai fou le la wai nei. Met fasili. Fa tu sa te lua. La. Ta fatu sanga le fai. Dale se senga. Io tele Foliga faalenatura le I loa tu I. E fai I. Oka vale nei tua mau. Io le si. Whaamatala. Whaamata I sea o mafuele nei Suiga. Amata I sea o suia mai I fale mai le anga I. La sautani e. Wafa wa tupu tato watunu. O le lawe. Develop tato watunu. E fo la Suiga fai hei. To telefon tangata. Ta fo la fa tele tato wa. Tato fale mai. Yeah, so we put that here. Yeah. So that we eat. And then one more. Si Suiga ia. Mau mai Suiga ia. Se vai matara me se vai ngoro e vai I runga I. Non ta dal me le tupu I pese wa solo. Pese me wa solo mai runga I fea.
Se ma pue po se maunga lewa. Toi si te au fiti e le awala. So longa. E halala lui. Le ata lea. Le halala me le tupu le ata lea. Ua, ka se ta tafi o vai tafi. Ia. O ala ni suinga e mwhaina. Mau me i le vaenga o ala ni suinga. I o tātou fōringa faalenatura. Tāmato ani suinga. Mafua mai ona o mea nei me tupu faalenatura ia. I lunga i lana suinga. Io o le asui fōringa o lau ele. Lau whanua le asui ai fōringa o lau whanua. Io raro i o le ia i fōi au toa. Awai tafi. Ia ma ese fōi shape. Tu pera i lunga i lata tō watalai. Ia. Na. Pai tato au ka mua la wala whamea. Matara fōringa faalenatura. Wa taurana e singa ai kia fōi haoe. Po ane mea tau fōringa faalenatura. Po natural features. What are natural features? What are they? Can you define natural features? What does he mean by natural features? Yeah, look at the diagrams. Look at the pictures. Sorry, pictures. Look at them. And then you look at the changes. Look at the changes here. Vai whare toi suia fōringa lea. Fōringa faalenatura o no nei. Po se solonga e wa pena fo lalo I. Rono wina e umara fo ta whenga le iai. Le ia fo sio fo e se fo fōringa o le vai ngala wele. E si fai tau malata tolo ni outcome lona lua. Tātou whau se whaatusa e whai loa mai ei le ngāwi o inga ales vai isi o mianga SS. Ia, tātou whaati ngonga nā o le a tātou aturo lai whafo. E whaatino I loa. Whaura se tātou model. It's like a model. E mawhaina whaari mai fōringa le alora le vai. Pe le mure vai. Ia, pe sawa fo le alora vai. The effects and the impacts of those. Tātou natural features. Oh yeah, touch that something. I think you understand. Now I need a scrubbing. I gotta wash my hands. I gotta wash my hands. I gotta wash my hands. Don't sneeze next to me. Watch where those droplets land. To freeze this disease, I gotta wash my hands. I gotta wash my hands. I gotta wash my hands. 'Cause if I catch it, I'll feel crappy inside. I even want my latex gloves sanitized, sanitized, sanitized. Yeah, learn this one thing, the 20-second plan. Now my water's running. I gotta wash my hands. I gotta wash my hands. I gotta wash my hands. 'Cause if I catch it, I'll feel crappy inside. I even want my latex gloves sanitized, sanitized, sanitized. Yeah, touch that something. I think you understand. Now I need a scrubbing. I gotta wash my hands. 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 What do you have there for lunch?
And this is what we have here for lunch. Okay. Let's peel off the egg. Okay. For the egg, you only need one egg for the whole day. Okay, and then you have the orange here. You can make sure that these are the only thing you eat for the whole day. Right from morning up to the dinner, to your supper in the evening. Okay, that's why you need to have this. You need to have your spoon to peel up the what? Yes, to peel up the orange. Now watch me. What are you having there? What are you having? Well, it's good if it's cocoa rice or it does not matter. The only thing nang o kasawala imose cocoa rice in shops for you. So I'm really more because I had nothing. That's all right. Okay. This one here. Make sure I've already washed my hands with soap and water, and then the sanitizer. Okay. So this is it. Like I say, if I am using my way the morning there, so you have to make sure. This is half of it. If I eat like it, say 1/4, is it? 1/4. Okay, I'll eat this 1/4 and we'll leave this 3/4 throughout the day, and the egg as well. We have to, yes, like this, and then like this, and then you put the egg in here. Well, I have this for now. How's that? Like I said before, when you grow up, you'll find out that food is not a suitable issue for the human. So you just need food so you can survive for another or a few hours later before you have another piece. How's that? So the coronavirus. Posi le lau mea ai a uma le aso le pa wala lau mea ile fai. Okay. Le lau sau fafo. E fai la sau si umianga fo le se fa ali malta tu tau unga lona lua le na fai. Se fai la sau si umang pese no. E la mai pe I pese ala vai e fa ala vai da I o se vai tafe fo le tatu ai data sia tulunga. Ale nula le po la to maunga la le po se mapo po. Me lo la fale. Fa tu lai. Fi foi ainga. Pela ni ainga se to la van se to ainga se to ui mai. Wai le fa pe tu fa sanga mo me tasi fa. Ala si tu la si ainga I. Wala sa tonu. E pa sela au fo le wa tawona se ma fa yon to sela au tede. E toro la ila au le. E wa lo fia lo la ainga le wala tu si o manga la le. Ai sau lo la maltim. Sau maltim. So mo lo maltim. Timu ya pesta ma ya lo fa lo timu e pe le. E sau la ta fe malai no I. O amena e o mai dalo vai na tafe mai dalo. Pe ale mua tafe mai vai. Anyway o te o mai dalo. Na o meni ni Na me ni na mai dalo. Vai. Anta mai ma tau le tafe. Sau I. Na ele o fa inga lai no fala la inga tu pe. Okay ka ko wi. Mata mai la pa te le la tafe. Ma lo si fo ito sa akin. La me utu. Vai. La me utu. Ba
Ai la ita malo si tato tafenga. La me o tupu si fa matala mai. Vai mata mo tupu I fale. Ko moni. Fea uma This keeps me going. On those days when I feel like giving up. Fire. I believe the storm will soon be over. I believe the rain will go away. I believe that I can make it through it. Oh, I believe it's already done. I want you to already see yourself out of the storm. The clouds will move. It's time for you to smile again. Come on, Sean. I believe my family will get better. I believe God will provide. I believe the promise that He made. Oh, I believe. Oh, it's already done. The blessing is yours. God's already pre-approved you for it. Come on, Zacardi. I believe that my God is a healer. Yes, He is. And I believe that I will survive. Oh, I believe that God is able. Oh, I believe. I know it is already done. The word tells us that if any two of us shall agree on anything on earth, that God will do it for us in heaven. And I know sometimes life has a way of knocking you down to the point where you can't even pray for yourself. But today I want to agree with you that it's getting ready to get better. And right now we are giving your problems an expiration date. And we're saying it's over. That you've been crying long enough. That you've been worried long enough. That you've been struggling long enough. And I believe that God's going to do it for you. Fire, take it up. I believe. God will fix it. Yes, He will. If you just believe. Oh, it's got to get better. Talk to him, Sean. I know you've been crying at night, but I came by to let you know that it's gonna get better. To the single parents, go in the room and grab your children. Put your arms around them and let them know it's gonna get better. Yes, I do believe. Yes, I do believe. You need to call somebody right now and tell them God's gonna do it. We've been made. Oh, we do it for a night. Oh, John. If you don't remember anything else, I believe. Remember this. Your storm is over. I believe. Your rain is gone away. Clouds have moved. I believe. tilo mai la fianga. Tele ia tafenga. Saula lo le vai. La mo tupu. Sa fa pe falling or se mianga le sai amtanga. Ai al taimi le sa vai al tafere vai. Tele me no ese. Ia tilo mai la. Io la fianga la na. Le ma losi tafeoa. O vai tafe tele me o I fale. Fale ngai no. To fo e tu la pe malta to nei aso. Na le fa sa o fa tusa. Fese modo mo nei o te tu to fale. Fa te ira te to no ira te le ora. O le afianga o no malo losi ta fenga. Ai mo te minei. Saloa au sieta to tau nunga. Na wo manai lo mo pausia le modo. Fa tusa fa ali ele alo le vai. Ia
e sau ni no mo sa to le sol e mo tem nei fa to fai nei e fo a so fo